Mpese mko school. Ubeso ko school. Nso na ni nti bin ko school bi. Daddy. Ara busia mama kwa ba famra Bonsman TV. Me dan de Bonsman. Ami se bosume be ye dunie na de interview ba ye fa mini aba Lizzy ho. Na amino ba ya na otimi na so ye se na how kakra won nan ya na wopra won nan ya. Na nan no sensen ho menka ne sa. Na abusuan de bae no moye mmoa ema timi eboa Lizzy wo hospital ina na de update bremo no achi no na manfo bisa se abofra impom te sen na yentimi emfa bremo efise na adwuma no so tiane be sha Lizzy na ohwemu a sesia me no kase no Lizzy ne nan na sebi ha adwen no doctors for aye ho adwuma ama sesia me no kase no ye no from mbet yaman artificial utimi ednante kama akwakoye ne gisem kese ye pra ti mama wa hanom na memene mama twu mama etsen nyame adumboko artificial panzo so nyame mafipa ko betu yeso twem bosome kakra ne achi na abosome be dunia achi na misi ba hanom sesa kwakosi sen nyame adum ne mommoa ene mompai bonti na Lizzy ho atono ai se ye kope school bu kwala ma Lizzy wow ti omo hwese Monday ye de Lizzy beba school bia Lizzy su ko school na ye kama pa ti de mekane se me da maspa ma ya de ti na mu hunu first na me kamika se ka mi su ba na de me kra ni age papa ti me da busuafo nyina ase ona ma ya ma Lizzy ti minim se me de pam Lizzy ko school se ewrade so ma na dwuru mu mie na o mani nim de ni nyansa na mo so wiase nyina hu sampa ma mlangu de mo yeye ene mo mpaibɔ no nyame atie pa nyasem ketwa ti na Lizzy hu aya nika Lizzy hu aya nije pa ti medamase ti awuja Lizzy atisen Pa cheye. Yeah. Pa chai. Ezo be go school. Pa chai. Oni age so be go school. Chai. Boko. Pa chai. Na obeiru ho sua de. Pa chai. Pa chai. Ru ho sua de wate. Pa cheyu. Ti oyiro ho na di first ameta de amawai. Pa cheyu. Esiro timi nante kama. Pa chai. Si form na nante mamehwe. Nante. Oh, okay, nice. Sundown bra me. Oh wow. Musketi de mimi. So sketi nim kakra. So msi. Oh okay. After nante mamehwe. Oh okay. Okay. Nice. Sundown bra. Oh okay. Wow. Yeah. Why idea? See, abusia nyina ye abusia nyina na mu na me na obibia ase se moso ye de baaye no moboa ye ama enne Lizzy ho atona sta kese pa nkoma obibia nkankan ne osebo de zarama ya ono nso so ye de baaye no otimi tu ka free cran ton besra ya abusia foi ewo ye hospital ti nyakobon hye obibia na obibia oboa bia no nyame enka ne ho minisem repam no yebesa nso ahia na da Lizzy be school no yeba besra no school mo so na yamama ho sene ne tuku sem sitie ti nyame ko bibia ho makra mo nyina bye bye. Interview we so wani ji ho a bo modern aso beko YouTube no search for Bonsman TV, like it, subscribe it. Subscribe na so a adoma keto be ban chen na waboso na select all na ade bia de betu bia no wonsa atimi akabi bo modern aso be san so a share